Good afternoon and welcome to my YouTube and Facebook and Instagram page because I believe the name is the same and I'm the same Gender Blessed. And Hosa Friday, happy Friday to you all guys. I hope you are having a great Friday, and it's Friday, hey? We are left with just a few weeks before end of the year, and people are pushing. I'm not gonna lie, it was just one of those difficult weeks for me. Challenging, difficult with everything that was in it, but we thank God we are here, we are still alive, we are still breathing, and we are still making progress. That's the most important thing. The most important thing in life is to make progress, no matter how difficult everything is, no matter how challenging it is. The most important thing is you are making progress every step of the way. Padiki papo chikuru ndechekuti uri kufamba, uri kuita progress. Handiti zvawakwanisa kuachiva musvondo iroro noti Mwari makanaka, Mwari ndinokutendai. Zvawakundikana nezvawasanganidzana nazvo nongoti Mwari makanaka zvakare, Mwari ndinokutendai. Tichienderera mberi. Handiti I hope maskera zvakanaka and nhasi Friday. Tiri kupedzesa svondo redu. I normally take a break on Friday, but because of the pressures, I'm going to do a live video tomorrow on subscription page from in the evening, where I'll be talking to all subscribers individually. Okay, they also have been facing some challenges, Varuko applier and all that. And I just found out something. A lot of you subscribers have been writing to me. I know I try to reply to everyone in subscription page. I think I've replied to everyone up to now. If I didn't reply to you up to now, I would like to apologize, but I don't think there is anyone that I skipped. If you followed our procedure whereby you write in the latest morning post, okay? So your main question, all of you, I would like to thank this guy. I don't know what's his name. I forgot. It just get out of my head. Thank you so much for helping others in comment section. Vanhu vazhinji, they struggle to apply. And then mubvunzo muzhinji uri kungoya nevanhu ndokuti sisi Jini pa application ndiri kuona pamwe panonzi employer haapindure kana usiri wekuCanada kana richi. It's one of the few jobs, okay? Mabasa akawanda. Yes, pane mamwe maposition ari kutaurwa kunzi you must be a citizen. Ignore those ones. Enda kune akanzi employer, let me read it for you. Employer does not consider anyone, whether you are Canadian, you have got a permit, or you don't have a permit. Aripo mabasa akadaro ndo aunoda kuapply anditi asina kunzi citizen or permit, and employer considers everyone. Ndo auri kuapply mabasa akawandisa kuapply kwako chete. Saka please ma subscribers ngatisaite nungo, anditi ngatisaite inungo. Mabasa akawanda and so many jobs with opportunities. Saka just because you faced one that says employer kuda munhu weimomo doesn't mean kuti ese anditi. Scroll down, apply, click the links and apply. I cannot do everything for you. You have to play your part anditi. Saka ukavura one link ukaona richiti employer, or not only one link, ukavura link rinenge rine murwi wemabasa. Out of murwi wemabasa unogona kusanganzana ne 1 or 2 or 3 anenge achiti havasi kuda vanhu vekunze anditi, but mazhinji acho ari kuconsider vanhu vekunze. Saka ngatisaitei nungo, ngatifarirei kuapply anditi. As you know, I've got 3 jobs and I'm pregnant and I've got other responsibilities. I can't do every nitty-gritty for you. Some of the things, you know, you can just look and see for yourself. How would you kuitirwa anditi? You can just see for yourself kuti no ira riskuita, I move to the next one. Ira riskuita, I move to the next one. But I see a lot of progress, a lot are writing, a lot are applying, and we thank God for that. Toramba tishinamata tishinyengetera kuti Mwari vakuzarurei madho anditi. 2023 tukudaunzwa matestimony, handisi kumatarisira 2022 but tikutaura zva 2023, okay? How does it work? So mabasa, you apply now for 2023. Normally ma companies, ma organizations, ma firms vanoita financial year end yavo February and March. So definitely March, April vamwe ndo pavanotora, vamwe vanotora
like Australia is responding, so it depends. I haven't heard from anyone right now apindurwa from Canada bozi ndakakupa ine zuro, so there isn't anyone ati apindurwa or anzwa anything. So kana chingo wapindurwa unaita sei kana uri subscription page. If you don't want people to know, I know vanhu vanoda secret yava nditi, you just send a message ku messenger, someone will notify me and I will contact you directly and we progress like that. And then musuwe Tuesday ndrukutanga kupa ma link eko Australia ku Telegram page where everyone is, and ku Telegram page kune munhu wese. I'll be giving you musuwe Tuesday, and you know it's never late. Mabasa akawandisa vanhu veku subscription havambo mapedze, so don't you worry, don't fear. Apana kunzi namo ndo ichatigarisa pasi malinki mnemi nawo from next week Tuesday. Unfortunately ndo zvakaita upenyu hwese hausi fair. Anditi pane vamwe vanotanga kuwana zvinhu then vamwe vese tichizomawana, but trust me, I actually have got a lot of vanhu vanenge vari ku Telegram vano apply after malink abva ku subscription, just like now macarers ndakaisa link remacarers ku subscription, and vanhu vari ku Telegram ndakavaisira link now kubva I think muna January. And some people want to settle my interview. Saka they just like to complain. Vanoda kuzvitarisira pasi, vanoda kuzvionera meno, you know, and discriminating themselves. It's not me, it's you that is doing that to yourself. But mikana ino uya kumunhu wese chingoripo nchekuti gara wakagadzirira. Vamwe izvo zvimuri kuchema tiri kuda malinki. CV chaira hauna. Malinki auya makutanga kunetsa tipewo CV. How about information ndakupai? Wofano gadzirisa malink ako, ofano gadzirisa zvinhu zvako, so that ma CV ako, ma documents ako, so that panouya malink you will be ready and apply. Ndine vanhu vari ku Telegram right now vari kutotanga kugadzirisa malink, and mukoma padoni vanhu vari kuchema. I understand they have to be patient, but vanhu vari kuchema, isn't there any way that you can do ku fast track kuitira vanhu ma CV avo, because vanhu vari ku complain anditi vanhu vari kuda ma CV, vanhu vari kuda ku apply. So please mukoma padoni, make a plan so that muno fast track kugadzira ma CV. Ameno kuti muchaita sei, but ndo demand rebasa takakuwanirai mukana wekuti mushande basa rakawanda. Tsvagai vamwe vanokubatsirai. Out please now. Tsvagai vamwe vanokubatsirai so that just hold on guys, just hold on. Move. Time out. Yeah. Go. Sorry. Vanonganga shinitsana. So that mukwanise kupusha ma CVs, ma subscribe aiwa mabeji yenyu tiri kumaona chaizvo. Pardon, akaita ma CV fast, but demand awandirwa nevanhu vakawanda, awana ma clients akawanda, saka basa rakamupressa. Anditi yes, we must be with him, but he also as a company he must make a plan yekuti a fast track. Anditi, and today like I said, and wanzode kutora time yenyu yakawanda, nasi Friday, nasi tukuita wemaPlumbers. Anditi, I told you today we are doing plumbers, Tukita maplumber jobs in Canada with visa sponsorship. Anditi Kana part 3 ndo patiri nasi. Tukita maplumber jobs in Canada with visa sponsorship. And it's one of the most popular and on demand jobs in Canada. So panevan venetera nezro maplumber, I hope muripano, or if you are related nema plumbers, there's an opportunity for maplumber kunyika ye Canada. Anditi rinowanikwa basa iri kune vanoda kuenda ma websites or anyway, rinowanikwa under unskilled jobs. Basa renyu ndere kurepair, kumaintain ma pipes, ma fixtures and plumbing equipment. You'll be employed in maintenance departments, ema factories, ema plants and similar establishments. Anditi ndokwa mnenge muchishanda kurepair nekumaintain ma pipes, ma fixtures and other plumbing equipment. You'll be also employed nema
maintenance departments, factory, plants, and other similar establishments. And it so ndo basa plumber. Right now, as of today, kune 429 positions, and it 429 varikuda maplumber munyika ye Kanana, and it. And then I'm going to talk about kunema positions akawanda sterek as usual, so that you know the location and mabasa ariko ku Alberta kune 58 jobs. I'm going to give the link for that. British Columbia in 185 jobs ema plumber. I'm going to give you links for that as well. And then mu Canada mune 429. Kanashti Canada we mean mu central, okay? Muna about 429 jobs ndo mune akawandisa. And then Manitoba in a 12, Nova Scotia in a 10 mabasa, and then Ontario in a 79 Jakare, Quebec in a 41, yandinotambudzika kutaura Saskatchewan in a 27, and it saka kumwekwese ndokune the remaining 1. So let's talk about this. Experience required, yes, unofana unge wine experience ye basa iri, anditi knowledge required, yes, you need knowledge ne basa iri. Visa sponsorship, yes, but azvireve kuti ukaklika the link uchawana mabasa ese aripo aine visa sponsorship, anditi vamwe vacho vanoda vanhu vangori munyika iyoyo kana kuti vane permits ekushanda munyika iyoyo, but mazhinji acho ari kuconsider even vanhu vari kunze. So you concentrate on that. You don't need to come to me and say Sisi Jean ndawana pakanzi vari kuda vanhu veimomo chete. Go to the next position and apply, and it you don't need just to come up and down with complaints. You go to the next one. My opportunities akawandisa, so you go to the next one. Out of 429 you can't tell me kuti washaya, and it's very impossible, because ndikazopinda inini ina ndisku apply ndiskutsvaga basa, but ukandipa ma queries, then I go inside, then I check ndowana ma opportunities. It doesn't look nice. It looks like you are just a lazy person asingade kutarisa zvina nongoda kuitirwa, nditi. So we must also learn kuzviitira. Ukaona richitaura kuti qualify, you go to the next one. Arisi basa 1 link rinenge rine murwi wemabasa, you move to the next one. Tichi progress tichienderera mberi, nditi hatingarambe tichi concentrate nechinhu 1. We need to move. Izvo zvindanzwa nekuisirwa muromo mumunhu nema truck driver, nditi. So we need to progress. Zvako handizvo chete zvatingamirire panapa, pane vanhu vakawanda. So we need to move tichikwanisa kuwanira vamwe mukana. The idea ndeyokuti munhu wese akwane kuwana paanokwana, munhu wese akwanise kuwana opportunity. So accommodation, some they do provide accommodation. Relocation support, again they talk about airfare, okay? So this information is available online, and this is but that's the information that is there, that has been researched by verifiable people, and I also double checked, and it. So you need to push and apply. Nyaingo riponde kuti kana chenda kunze kwenyika unotosimba nekuapply, unotosimba nema interview, because kuapply that's the easiest part. But the toughest part comes when you are being called for an interview. You must continuously check your emails, because azvina notice yekuti unopindurwa rini after how long, and it. And who can apply for these jobs? Vanobva vanyora kuti anyone is welcome to apply, including foreigners outside Canada, and it. Zvinenge zvakanyorwa zvakajeka. So this is all about mabasa ema plumber. I think when Tuesday I'll do welding, mawereda vakaita welding, vane welding ndichaita mukana wenyu musi weTuesday, because Monday ndichaita madriver nekuti ndanzwa nekunetswa nemadriver. So musi weMonday ndichaita musi weTuesday edwa uchifamba musi weTuesday you must be here between 4 and 6. Sometimes I come a bit early, like 3:15, 4:45. It's okay still. You can still rewatch the video. If you miss the video, you can rewatch. What is important is you are up to date, you know what's happening, you watch the video, okay? Once we see usati wa apply, and then NASCO subscription page, I'm going to give you my link, my caregiver, and we explained yesterday kuti my caregiver
caregiver ekukanana, ma-caregiver ekuchengeta vana mabasa emumba, it's as good as madhumbe, and they need experience yebasa iroro. Handiti hakusi kungoaplya kuti ndoda kuenda kunochengeta vana kana kushanda mumba. You must also have experience for that. Mangwana vari subscription page, you also have got an opportunity to ask me your questions, and I'm going to be available from 6 p.m. Moving forward. So electrician and insert ndapinda mazviri handiti. So mukandinzwa zvandisiri kutaura nezvazvo, you just have to be a bit patient for me, and Abigail Mabunu, just be patient with me until I get there. Okay. I think I'm actually going to be moving to another country next week. Mwari vachitendera nditi nesimba randinaro munongoziva condition yemunhu wenyu. So we all of us must pray for me that God give me strength and that I'm strengthened tienderere mberi handiti. So Gamu, just stop money here right now. I don't need this drama now. Okay. Thank you. So, okay. So, my plumber, and the my link to subscription page. My plumber, you have the links tomorrow, and I'll give you the links tomorrow. Tomorrow is gonna be Saturday, Sunday, and the Sunday, and so Sunday try game Sunday ku subscription page, and the Sunday muswe Sunday tinozo sangana muswe Monday. So after tomorrow live video subscription page, don't look for me. I won't be available. I'll be available on Sunday after tomorrow's video. So whatever questions you have to ask me tomorrow. And then Sunday, I'm going to take a full break. That's the day the Lord has made. We shall be glad and rejoice in it. Tunaenda kunonamata. After tanamata, we have lunch. After lunch, torara, tozorora. So, andibatike mswe Sunday. Normally weekend, andibatike pa Facebook. I take a break, but tomorrow, I think every Saturday, as long as ndishikwanisa, dinenge ndishita ma live video kumanero ku subscription page. Okay, so that ndite touch base nemunhu wese. I know vanhu vane mibvunzo yakawanda nditi. To those how do I subscribe? Gertrude Gandia, send a message ku messenger. Admin team will assist you there. Okay. So tomorrow from 6 p.m. make sure you are available. Kana usipo tishangoita nevaripo tikapedza kutaurirana tobva taenda nditi tozorora. So now I'm going to, what is my time like now? Let me check. Okay, I've got a few minutes now. So I'm going to, yes. My truck driver, chinenge chakachaya muswe mande nditi. I've got quite a lot of vacancies for my truck driver muswe mande. So yeah, my truck driver muswe mande chinenge chakakuchairai. Please, my truck driver munonetsa tikaita mande. Musanetse foot. Ukapotsa wapotsa nditi usandinetse foot. Saka muswe mande, make sure you are here, because my truck driver anonetsa kubva gore richitanga kusvika ripere. But announcement, I've said it over and over again, your date is on Monday, so make sure you are available. Vanoda malink, make sure kuti munomatora ku subscription, or after some days munozomawana ku Telegram. So now we are moving on to okay. Mawelda ndapedza nemi kana mine mibvunzo, we are moving on kumibvunzo yevanhu welding. Okay, kana mine mibvunzo yevanhu welding, this is your opportunity. Vanenge mapeva kana musina mibvunzo welding, then we move kune vanhu anyone that has got a question. I'll give you my minutes ndopindura ndobva ndarova pasi. Anditi nasi Friday ndakaneta. I had a hectic week. I'm really tired. I need to rest. Zvandisina kutaura ndikwanise kupindura nditi. So if I didn't speak about it, I'm not going to talk about it. So ndataura zvemawelda, ndakataura zvemakera, takataura zvekumafarming regarding Canada. So that's what I'm going to be answering right now. So let me take your questions. I'm going to be scrolling down. Yes, malink ekuchengeta vana ndichaisa ku subscription page nasi time or maybe soon after. I don't know. I'll see how I'll be feeling. Yeah, but definitely today ndikuisa ma link ekuchengeta vana ema caregiver ku subscription page nasi.
Okay, vanhu vekusubscription page vakawandirwa unotori neconfusion ondoenda kupi, but please I encourage you to apply everywhere. Musaite nungo munhu kanda 10 hauzive kunobuda opportunity. Handiti ukakanda ma111 your chances are very slim, but ukakanda 10 15 20 pese kwese kwabuda mukana, make sure you apply. You are broadening your opportunities. Handiti so and also guys, ina handizive macertificates enyu ekuchengeta vana, saka musandibvunze handizive nezvazvo. That's not my field. All I can tell you is zvinodiwa kubasa ikoko, zvinodiwa kuchengeta vana. You definitely need experience. Unofanira kunge kana uine certificate, that's an international job. Certificate ore kuchengeta vana, like I said, ariko macertificate. Havana havo kunyora kuti kunodiwa certificate, but how do you prove kumurungu kuti unoziva basa rekuchengeta vana usina certificate? Handiti macertificates aya akachipa and atore nguva yakareba kumaita. I think 2 weeks chaiwo or less kuti unge uine certificate irororo, but usangoti kutora certificate nekuapply. Handiti certificate rinenge richioneka kuti wakaritora rini, saka you need to motivate why certificate rako riri recent, experience yako yakakura. Chikonzero chinogona kunge ndasina ndaita chikoro kana kuti ndasina mari yekuita chikoro, but ndanchishanda basa iri. The important thing is kana makuitirwa maCV namukoma pardon, vakumbirei vakunyorerei a very good motivation, or what do you call it, that front letter that you attach with your CV, like a motivation which you also put in your email. And every time you want to apply, make sure your email has got a very good representation or a motivation of you are selling yourself to that person. Asatavura CV yako, make sure email yako haina spelling mistake, double check each email. Okay, zviri nani kutoganyora somewhere, kana wine laptop you copy and paste, but zvinhu zviri right, zvisina spelling errors, zvisina mistakes, because that's your impression kumunhu anoona CV yako. Handiti so it's very important. Rega tiende kune questions again. Telegram tinokubata say I'm not available ku Telegram. I'm just there to post and write what I need to write. Ndobuda handiti I'm not there full time. Ndiri ku subscription full time for reasons that all of you know. I cannot handle so much pressure. I already have got so much pressure. I'm pregnant and I've got a lot of work, so ndobatika ku subscription kwacho I'm not even full time there. But anyone that writes a message, I get a quick notification. Whether ndiri mu meeting, I try to reply. Okay, otherwise andina munhu wandiri available to chat with. Unfortunately, it's very impossible, but to those that once you book an appointment, but right now I'm fully booked for the month of November, but you can schedule, because I see my diary is going into December already. So yeah, cover letter. Thank you Rumbichi Utsi. Yeah, Tinashe King Junior Mapfumo. Thank you so much, my brother. I don't know you're my brother, you're my sister, I don't know, but your name King Junior looks like you're a male. Thank you so much for helping others. Ku comment section, I greatly appreciate, and everyone that helps others. Mu comment section panopa live, and I see other people that help others ku Telegram. Thank you very much. Kubatsirana kwakanaka. Haumbofe wakaita murombo nekuti wabatsira mwe munhu. Haumbofe wakaita murombo nekuti wapa mwe munhu information yawakateerera ukanzwisisa. So I love people that help each other, because that's the purpose of this page. Tiri kubatsirana tichienda mberi. Please, part 5 ndibatsirewo ne-sewing machine. And Tabang Mahlokose, I'm sorry dear. Part 5, I don't know what's gonna be part 5, but I feel like it's gonna be another country and it. So I'm sorry, there is nothing so far under my visa sponsorship jobs emo Canada pani sewing. So I'm sorry dear about that.
Sisi Jini ndaka subscribe on Saturday and you work page but can't get in now. Unenge wakabuda, okay? Kune vanhu vaka subscriber. It said the payment yako inakuita through ne Facebook. Inokuburitsa anditi. Remember subscription page and this ndakarigadzira. Subscription page page randaka created ne Facebook. Facebook ndo vakandigadzirira page iroro. Ndo vanoisa vanhu imomo, ndo vanoburitsa vanhu imomo. Inini ndinoburitsa kana waita zvandi zvisingatenderwe. Ukasvika subscription page mangu pane mitemo yandakaisa ukatadza kucomplya nemitemo iri subscription page ndo pandinokuburitsa. Asi when it comes kunyaya dzekubhadhara iwewe neFacebook munonetsana nditi handina mari yenyu yandinobata. It goes to Facebook and then ini Facebook pays me, okay? So personally handina mari yenyu yandinobata. So ukanetsana nepayment or any issue yekupinzwa uchiburitsa it's Facebook, okay? Unofanira kunge wakatowana message ichikudza kuti waburitswa mugroup. Check your emails, okay? And this rini ndakakuburitsa, you just need to resubscribe anditi. Panel beaters and chef, I'm sorry guys, I've got no opportunities for that at this stage. I'm not saying forever, but if Paris andina, I know pane kumwe kwandakanzwa nezvema panel beaters, but zvinoda ku research kwanditi. Right now I can't do everything at the same time. Padiki tinosvika. So just be patient with me as we are covering. Panenge pabuda mikana inokwanisa ku accommodate vanhu vakawanda. I concentrate with that so that ruzhinji rwedu rwubatsirike anditi. Ndazama kutsvaga link reTelegram ndiri kurishaya. Faith manya kumbira mu comment section nicely kwete pa live video inei unokumbira unoenda ku old video rangu wokumbira mu comment section. Kana uri munhu anoona ma live video yangu uchiscroll la comment section, it's very important as well. Mimwe mibvunzo yenyu ndenda kaipindura ku comment section unobatsirika yema old videos and unowana ma link, okay? Link re Telegram please and ku comment section ye old video rangu even ranezuro kune ma link. Truck drivers we are doing on Monday. Boniface Togara, my brother, on Monday we are doing my truck drivers and it link re Telegram please and ku video ya nezuro and scroll down you'll find it. Video ramari nezuro and scroll down you'll find it. Video, any video you'll find it. Production attendance, I don't know what that is. So guys, any other topics that you have that are not here? What about just housekeeping? Housekeeping nothing, okay? I've got a caregiver and nanny, but chiripamberi kuchengeta vana nditi, so you must have both. Pane farming chetere Florence Mukandira nastrukuita pane farming, pane plumbing, pane ma caregiver nezuro takaita farming takaita ma caregiver nezuro nasi taita ma welder taita plumbing musuwe Monday tukuita ma truck driver. So tukuenderera mberi and then musuwe Tuesday I think then chipedze sakana tichiita ma welder and then we are moving forward. Hatis kumira nditi saka musacheme and then my link ku Telegram anenge achingouya anenge ari behind hawo but anenge achiuya but ku subscription you will always be up to date. Ndikaita topic the following day you get the links because my links akawandisa saka anenge achiuya a day after. So nasi ku Telegram ndikukupa ima caregiver. Yeah. Makawandirwa nebasa vanofarire kuapply and ndikanzwa vanhu vachiti sisi tashaya mukana handizive kuti mune muchadei futi because mikana tambokupai handiti. Telecommunications tukuwana mukana here. What exactly in telecommunications? Good afternoon. So andichaone mibvunzo handiti. I think ndapindura mibvunzo yenyu yese for today, for today. Nasa tina vanhu vakawanda vanhu vachazona ma video today and later on. So I believe from my side ndakamirira, what time is it now? Ndakamirira just a few of your questions nditore nasi Friday. You know I don't do long videos on a Friday. Ndoda mibvunzo yenyu. So mikana iripo yakawandisa zvakwa muri vanhu kuti muita zvipa nditi. Toramba tishingobatsirana tichienda mberi. Subscription page tomorrow 6 p.m. we are on, we are live anditi. Come get ready. Tichienderera mberi.
Telegram link munoenda comment section monoritsvaga. Auto electrician inoda kutsvagwa, but I'm not doing it now and dinner right now. Maybe moving forward, I don't know which date. You know how my topics are. Sometimes I tell you, sometimes I don't. But yeah, like now I've told you for Canada the topics that I have. I've done mabasa emaprazi, ndikaita caregiver nezuro, nasi ndaita plumbing, weekend and batike, muswe Monday ndikuita truck drivers, muswe Tuesday ndikuita welders, ndichipedzesa kana for now. Okay, kana for now inenge ichipera muswe Tuesday, tichienderera mberi nditi mafite antena. I'm not talking about them now. Ameno kumberuko technician jobs, telecommunication, not now. Ameno kumberuko Osi part 1. So mangama video, make sure you subscribe to my Facebook, to my YouTube, to my Instagram as well. Okay, I need to grow my Instagram page, guys. Please go subscribe on my Instagram page and on my YouTube channel. That's how you thank me and appreciate me as well. And ndokumbirwa my reviews on Facebook. I do appreciate people that give me reviews, okay, because I see your names. So please mukawana time ndokumbirwa my reviews on my Facebook page. I greatly appreciate that. Plumbing daita pano. Okay, thank you so much Ndiana Pindura. Margaret Jema, thank you so much. And Precious Matombo, thank you so much. And everyone anobatsira bamwe mu comment section, thank you so much guys. Let's see pana achine mubvunzo here ndisati ndaenda. Msazo nditsvage kumessenger andiko, ndakaudzingwa kumessenger andiko kusvika hanzi wadzoka kulive nditi so amenoti gore ripiroro kumessenger andiko. Thank you so much, Precious Matombo. Guys, please review me on my Facebook page. Give me my 5-star reviews on Facebook page. I greatly appreciate that. It's good for my page. Ndokumbira link re Telegram, guys. Enda ndiana kumbira link fadza ichiguvare. Enda ku comment section ye video ranezuro. Carpenters askudiwa here. Canada inoda ma carpenter, but right now with the information that I have andina ma carpenter, but ndinoziva kuti ma carpenter anodiwa zvakanyanya mu Canada nzvadzi, but right now andina. Nditi zvinenge zvichida kuti nditoita research nezvebasa iroro. Sara Mapfumo Mtsambwa, Jini gift card rinotengwa any shop here rekusubscriber. Muno South Africa, I know all supermarkets have like an Pick and Pay, Checkers, ShopRite, and game stores. They have a Google Play card because I sometimes buy it for my kids for their other stuff. Fit and tenor jobs, farai cheu, ndichakuitirai, but not now, okay? So be patient, remain on the page, ndichaita, but not now. And Avunza Sister Jean, what about machine operators? What about machine operators? What kind of machines are judges? Musi wa marindiko, ma machine akawanda, what type of machines, you know? So you need to be specific when you're asking in comment section so that ndikwanise kukupindura nditi. Maxwell Mjakati, thank you sister, I'm a plumber. Maxwell, please subscribe my link anenge aripo mangwana wemaPlumbers nditi ndabva kutaura nezvemaplumber guys, endai munoshandira mhura nditi tinomada ma-Canadian dollars, we love all currencies. Usanitseke ina ndina link remaneni sisi Jini. Hauna link because I was ku subscription page, that's why. So you need to be patient kusvika razouya ku Telegram. Okay? Precious Matombo ndianoda kubatsirwa kuseri. Ingova batsirai panapa guys. So that vamwe mukabatsirana panapa zvinoita kuti vamwe vabatsirika nditi. So don't go kuseri, batsirana panapa, it helps others as well. Ko boiler operator right now I know kwaari kudiwa, but I don't have the full information kuti ari visa sponsored here. Saka zvinotoda nda researcher ndozouya netopic yacho. Right now ndikungomhanya nema countries ane ma visa sponsorship anditi, so that vanhu vakurumbidze vaenda. Ndichazomaita maboiler operator, fit and tenor, ndichamaita pamberi apo mwari vachitendera nditi.
Masquera says jini ndokumbira link retelegram handimbokupe faith sili link retelegram because you must go kuma video andakaita ndaneta nekutaura link retelegram. Guys, I told my admin team not to give anyone link retelegram ku messenger. People must watch videos, people must learn to scroll down. Guys, go mu comment section. I say it every day, guys. Apana link retelegram ririmo ma video angu esa andakaita. There are so many links. Nasi chaiye I posted so many links kuma comment section. So I encourage, the reason why I post in comment section is so that I know you guys murikuverengoere communication irikuitwa nevamwe uye ndokuti mubatsirike. So endai mu comment section munowana link retelegram. Ku messenger hakuna nombokupa, ndikationa admin anokupa link retelegram ndotomubvisa pa admin. Because hatisi kusupportana to be lazy to scroll and look, because if you can't look for a link pano pa live video koku apply mabasa unoma apply say, because it's you move from my link and kupa, it takes you out of Facebook, it takes you somewhere, unozoita patience hiyo here. So I'm encouraging people here to work, I'm encouraging people here to scroll, I'm encouraging people here kusaita nungo zekutamba ne computer. That's why I'm just difficult with that. I want you kuti mufarire kutamba ne computer, I want you kuti mufarire ku researcher, I want you kuti mufarire kutraga information, because that's how you apply kwenda abroad. You understand? I'm only giving you information, but basaraka wanda riri kwamuri, guys. You have to do. Yes, I play a major role in looking for information, gathering, getting links and stuff. It's a lot of work, but you also have to work in applying. Ku apply online is not kujigasadza nditi ibasa. Unotodikitira ucha apply one application, and I'm saying you need to kukanda 2020. So guys, let us not be lazy. Ngati pushe, we need to push. Zvinu zvakanaka zvinoya nekushanda nesimba nditi. So don't be lazy to scroll down. Verenga in comment section munodzidza zvakawanda. How do I subscribe? Vamwe vari kutodzidziswa mu comment section. Pane vanhu vane moyo wakanaka panapa vanokubatsira how to subscribe, how kuwana malinki. All you need is just to say hama we ndiri munyowani ndibatsire iwo, zvinofambiswa sei pano, zvinoitwa sei pano. Haumboshaya munhu anokupindura nditi. The people here are very loving. They are Zimbabweans who are kind, who are sweet. I'm telling you, kunotori nematswana vanhu vasinganzwe shona, but vari kuapply my links, vakatoapply my links ema cruise ship from this page. I've got my Malawians who doesn't understand shona, but they are applying. My Mozambicans, I've got so many people. My South Africans, they are applying. Asindinotaura neshona. You understand? Which shows where there is a will, there is a way. Saka push hama dzangu. Imi munonzwa chirudzi chandinotaura. You understand me very well. So just look and get it. And zvatofamba. Ndiani mwefta nomvunzo. Okay. Forklift drivers, no idea, dear, and an idea. Rejoice kunaka. Okay, so there is a difference. Vangwanofunga kuti vakasubscribe ku YouTube ndo subscription page. No haisi. Subscription page iri kutaurwa ine mabheji egreen iyo. I subscription page yepano pa Facebook anditi. It's a VIP page randakavhurirwa na Zuckerberg kuti ma VIP epano pa page apinde. So when you become a VIP, you go there, you don't get in for free. Unotobhadhara Facebook something, I don't know, it differs with the payment method and because I'm number subscriber, but vangwano 69 depending to abadira ne card. I think it's cheaper kabadira ne card rako panapa than my Google Play card and other methods and it. So it's not the YouTube subscription. YouTube subscription is for you to have easy access for my videos, okay? Because pano paneswa ma post paneswa zvinhu but ku YouTube it's strictly for videos. Memory Mandudzi, I've got no idea. And Ushandam production ku Zimbabwe. I'm a production attendant. I've got no idea, dear. All I can tell you is the sky is the limit, but right now I've got nothing for you. Okay.
Guys, ndokumbiro team Zimbabwe. I know I've got a lot of people in Zimbabwe vaka subscribe. Munozviita sei. I know one person akandudza kuti akashandisa bank card rake. I don't know, guys. I can't give you much information, but that's how I know. Anzina Eddie Prince Shumba ndokumbira kubvunza kuti kana ndichida basa welding CO2 and the truck driver, how can I apply? Please help me out. What do you mean? How can you apply? Uno apply chaizvoka handisi kunzwisisa mubvunzo wako, okay? Vimbaina Shesi Kenge, thank you so much. Jeuta Zangwenya, nothing dear. Do you have links to baristas for coffee shops? Nothing dear. Mabasa ewa ya ndiziva angu kuti angatorwe vanhu ne visa sponsorship anditi. Thank you Esther Garise, Faith E Kudiwa Nashe Mugai. Thank you so much. Thank you so much. Everyone that appreciates me, I do greatly appreciate you back. The love flows and it. So guys, kaita plumbing nasi, nezro takaita ma caregiver, but nezro takaita ma farm jobs and it. Saka ku apply, ku shanda nesimba, ukakomita, ukaisa shungu dzako, moyo wako wese fungwa dzako into it. Definitely unoko and it. So I don't think pachine mibvunzo yakawanda ndapindura mese. I try not to do a 1 hour video on a Friday. I try to make it short because munhu wese anenge akaneta, ini ndakaneta ndoda kunozorora. So all I can say to you guys is, as you know, it's a Friday. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Musakanganwe kuti izvi zvatiri kuita izvi ndezvepanopasa anditi kudenga kuriko futa anditi hatizive kuti musi unosvika rini. Nyama yako nemweya wako ngazvigare zviri panzvimbo imwe chete. Inga ndandapedza video 1 nai Eddie Prince Shumba. Saka imi moziva mabasa api acho, cause akawanda acho muri kuti hamuna idea. Wow. I will not answer you. I will just say may God bless you anditi. Ndipindurireo Eddie Prince Shumba. Ndipindurireo Eddie Prince Shumba. Hanzina Eddie, saka imi moziva mabasa api acho, cause akawanda acho muri kuti hamuna idea. Ndokumbira mumupindure comment section anditi. Andikwanise kumpindura, ndokumbira mumupindure. Let me go. Seriously, thank you so much. Guys, I was just encouraging you with the word of God. Kuti dai Mwari vakuitirai nyasha, Mwari vatichengeta, Mwari vatiraramisa, so that we live a good life pano pasi. Chishuwo chekutsvaga mabasa akanaka ndekuti tirarame upenyu hwakanaka tisati tafa anditi, nekuti mhedzisiro yedu kupinda 6 feet under anditi, zvimwe zvese zvinosara, asi mweya une kwaunoda kuenda. So as usual, every Friday before I go, I always encourage you kuti munhu, whatever you do, upenyu hwauri kurarama, rarama uchiziva kuti zvepano pasi zvinodarika. Asi zvichidarika kudaro, tinoshuvira kurarama upenyu hwakanaka, kugara mudzimba dzakanaka, kufamba nemota dzakanaka, kudya zvakanaka, nekuprovidawo for our families. That's why we do what we do here. Kuti Mwari vekudenga vatiropafadze tiri pano pasi. Asi ngatisakanganwe kushandira mweya yedu anditi. With that, guys, I love you so much. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. It's a Friday nasi. Kune vamwe vanhu vanotaurawo zvavanoda. We just forgive and forget anditi, tovasira maoko aMwari. I love you so much, guys. Have a good day. Please apply. Yeah, ku Telegram, be there. You never know. Mwari vanogona kupindira se Friday kudai anditi mukazorarama busy nema applications. So just be on standby. Let's see what's going to happen anditi. I love you so much, guys. I'll see you again on Monday. My subscribers ndikukuona imangwana na 6 p.m. There is not gonna be another announcement except this. I'll see you tomorrow at 6 p.m. We makagadzirira kuuya pa live anditi, munenge mchiuya pa live timboona na zviso zvenyu anditi. Maghost kando patichaona maghost account, but mangwana tinenge tichiona na live. So my subscribers mangwana chinenge chakachaya kubva na 6 tichipindura mibvunzo, muchibvunza mibvunzo yenyu.
matambudziko enyu ese mangwana uyai titaure Mwari vekudenga vachitipfudza mberi. I love you so much, guys. Thank you for being here. Thank you for sharing my live videos. Thank you for sharing my page. Thank you for tagging your families. You don't know how much you are helping people out there. Vanhu vari kuyambutswa pano, families are being transformed, and we thank God for that. Saka usaregedze kushare, usanete kushare video, usaregedze kutaga hama dzako. Zvako kana zvikaramba kuita, you never know hama yako zvake zvinogona kuita. Anokutumirawo kana kukubatsirawo mangwana. Nditi, I love you so much, guys. Watch videos. See you again on Monday. Vamwe vese subscription. See you tomorrow 6 p.m. God bless you.